Kang yang kau kelam mengalap lo. Ala 29 sa Arni June 29 Arni ke klang. Si long time pulong. Ilitum Assam Chief Minister mate ilitum daga sampen. Kete gede Chief Minister langli Dr. Himanto Sarma hin pen namanya alam tu. Give and take policy pula. So give and take policy long la block 1 and block 2 carbing long long le alam pada puri duncet. Lasi to solve the disputed area po lam alangan yedo give and take policy si apply po. Lasi la so give and take policy long ini tum block 1 na pen block 2 long le bang give and take mat mo ke Meghalaya government long dam je ma lasi so kapadam je pan nili labang so median long pen non dobom ini tum council long ke the itu ma chief akai sar tuliram mohang ma samai la so median man sinili tuning rilo labang so lam bangke RDP pen langun paminangi atema langun pami me plote ini tum along le phelang tame kang jare angring sinon doko give and take bote hapu bang city ki pathepo goti city ka expand bang pathepo lapu bang ke block 1 block 2 long le bang padam pola so system bang ke itum carbing long le siket na hok doko gi lasi ini tum ha 1952 kan busame ini tum 6 schedule isia district long ke amedang mena jurisdiction do amedang along le map do haso long le map ateng si ini tum do thip nei tamenon bang ke 6 schedule district postame ini tum along le map bang ke avdia son si nangklang lo tama block 1 block 2 disputed bom so disputed alam ben so ke solve fan non currently dobom ini tum along chief minister ka kami na so lambang silong tam nong paklang delo lasi labang non dobom MP MLA ka itum lapen itum kacingon CM sarpan same kacuning itu dethot lo labang so median long pen la so problem bang ke langnun pen labang so alam bang ekroin det pen ini tum long kai teng kai mang ini tum along the border bang cerai thibi phanji ini labang so median long pen cuning kontrol alang itu